Hello muntina kanami pite hona bon savin ka ngai lu naw le ni khopa salam ka hin pive chuta le tuni ni kho hen video chamcha hin semin kating athupi ta jang cha hidi pon hi jang le dama kumsang ni la som ni la li igal kayowa kumsang ni la som ni la nga imu theite ho he kipa na zala cha hi chi video chamcha hi ka hin sem gu na hi en tu kumading in video jang ka hin hasim thau ta en in la kalim kamel he ani do khapu in kya bat but jang le ilim email do na video khan hi ki semin tin viewer so a hiven subscriber ho a hiven I khot ta hin kumthah chibai ki bolle ti jang cha ka dei sa a cha hi chi video he ka hin sem hi je en tu ni ni khuwa hi chi video hin ve subscriber ho a hin subscribe all lai ho hi jang le na bon chawin kumthah chibai ka hin pi ve pathian long set na zalin kumsang ni la som ni la li I hung gal kayovin som ni la nga I hin mutawin hizang le wang set num ta in pathian long set na zala imu a hi in hizang le mihim te phat lo je in kumsang ni la som ni la nga jang I som lovin hi ti chan gal la tol to I hung I hin puilut kin ovin a hi le anu mo le zengen koi pa ham khanin ve ve na lui chang si amang ina kho che tai ati da na chan kumsang ni la som ni la nga nisim khat nia pat in jang sai bol post langa ibo yovin na sang ho ta ikino to oven detol pa phat lo je en hiti chen gala tola I hin puilut kin oven kumsang ni la som ni langa jang he ipi ti I hung chi diu ham igel le lung kham lung dan jang chom thau na an kumsang ni la som ni la thuma pat gala tol I hin nei oven som ni la li hung gal kai ovin som ni la li a pat a som ni langa ki ka jang hin kho it lai hin kho dei lai iza nam khat ini chan kin oven mi iza nam khat ini moliam san kin oven gamla namadinga a hin kho anape cheta le tu chunga atha bya saibol pos a nu te sipe ho takino ton a kisukha ho a heven abon chawin iza naw pi vina he tu ni khwa he chi video ka hin sip nga la hi le ki pa thu cham cha ka hin sei no men pathian long se zalin YouTube channel ahong ki hon pan hen alui pa cha lui hi tayong le hi cha tha pa ahong ki hon a hen 0 subscriber in ihong ki panovin 1 2 3 tin a minute apung ani kho a hapta a tha akum dung zuin ihong chalovin a hi le tu hen 29k subscriber in ai tawin hi chi ho zo se he na mi pi ten nei ngai lu nawa nei kho sawa nei ta sot naw zala ka mu a hi ze in nami pi te chunga jang atum be en ki pa thu ka hen sei ki ne alo thei lawa wang cha mai thei tham khat kun follow a bolin mai thei hom in ki pha pha an comment ji ji oven e jang le alhang pia kanami te ta sot na zala hi chan hong ki pha hi zat hin ki ne hi ze hen na ho changa avel velin ki pa thu ka hen sei ki ne chule youtuber da ho subscriber hi iti de ham wang ka hepo in cái subscriber ho hena phat di sat dan wen ka he en aji chu tu ni chan ge ya video hi zat ka hin sip do na la hi comment ho iwan na hi la sang gup sang sagi comment ma hi ta en hi chila ko comment hoi mo negative comment kho za khat jong thing lo ding a hi ka sei khi lo le som ni som thum bep hi mai the hi en hi tia comment hi zat la comment hoi mo me ti kham jang a hi el hom dan chana comment hoi comment pha ni hin pi over ni hin ta sot za lo win jang avialin comment hin pi ha zo se chunga ki pa tu ken sei kinin athang pya ke video he like to comment he hom ji in na je na an pi le ke subscriber ho he nu te pa te ho a han lang tam hi en kum som li som nga som gup som sagi ti la ho he tam hi en atam zo hen like ball ji comment ball ji jang he lo hi en hi je acho a views kon 10k phajong le a like pa ko 1k jong phajo ji pon comment hin bol ho jong hi tham khat aga khang tha diu lang smartphone tham thei tham khat aga khang tha diu lang ho cho hiding a hi in hi je acho na ho zo se chunga jong comment hin bol ji ho zo se chunga jong ki pa thu khen sayin chu ta le a chai na ding in thu khat hen sai lang cho hi ke hen 10k hong thinga chu muk bang khat ve kani bolin 20k alhin chan kha ve kani bolin ta hi 30k alhin le kha ve bowling ka ti ki na hi ja hem 29k i phatawin a hi theile
kana mi pi te hon jang nei support na ba na wa tu ni san ge ya subscribe bol lo lai hon jang ni hin bol pi ki no win lang 30k alim pha la kha ve hi muk bang bol ki dikati hi em tu zan hi 30k hin no tin jing ni khole kanau nu sai kula pan hong dinga hi en ama wo asa hama asa ham pi ham khat muk bang bol na dinga chu ki thot pe ding na i ham tia i hit zo lo wa hi jang la kho de poi jing la thai hi lo le next month next week ti ho so ininga ki diwa hi ina kho de poi a hen la tu chunga kanau nu hong pe na he aji sike holam pi he molal hang ki kal ni khat lam pi tabang hi ja ei tabang ha lo dinga hi ni khat lam pi a hi ja cha kanau nu hong di pe na he i hin po pi le ti sa ka dai sa hi en hi ja chan tu zan ka hen 30k ki hit thela ka ti hen i ham ta i hit zo lo jang la a kho de po en lung niaw de po win jing la thai ni kho jang om na lain a hen la ki dai sa pa cha ka hen sei thu a hi en chang cha a chai na dinga ka hen dai sa ka hin sei nom khat na hi en chuta la a chai na pen na ding in yum na chi wa adam sel ten kum sang ni la som ni la nga pathian in dama in pui hlung za lovin pathian thangwa na zong i pi ven chuta la kum hlung kya ya gal mi a ko na ai veng o vin ten ku kinam pi song hi kilung khat na le ki pum khat na chi hi ken ka ha dai sa pi pe na hi en video news han lang i pi yang la video ka sim sa ka ha dai sa pe na hi en ku kinam pi hi kilung khat na le ki pum khat na kol no hung so loi han ti he ka dei sa pen hi en tu nin jang a den ka hen sei kinen jong le tu ni khwa dinga video cham cha ka hen sip na ki pa thu ka hen sei na i chan chu hin ten sei khil sei wal ke ngai da mo hete yum na che wa bon sa ven aban video inisem kit ka se ven dam sel te